Huy! Sino man ang dayta? Alam manong, dati nag-friend request kanyak nga kami ibagbaga ka ni mama ka ni papa ang. Baka ibagad nga sumaysayitak manan. Grabe, dati nag-friend request kanyak o. Nakagugwapo ko lang artista tila nga na. War! Nagtangos di agong nakas lang nga sumugat. Tapos di lips na kissable lips kas lang ako magat. Naguyatak sa manan Mildred. Nakita ko di soulmate ko nga nabayag ko nga birbiro kon manong. Dahito yun di ibagbagada nga pinagtagpo at tumuad. Yung to ti bagbagam tinadhana. Kas di ba? Hala, bastos dahito nga ngina. Tapos dahito may samat nga nag-friend request. Hay, kadiri. Ha, nakalalas di rupa na. Di agong nakas nakaramramot nga patatas. Nipon na lang, kas lang naigalot-galot nga wasay. Panag-isisam na lang. Ay, nakan nga mapagkatiwalaan. Tapos di matanak, kitam o, di matanak, grabe, nakamulagat. Baka matno adik daytoy, kuyang o. I-blackak man kit, di baka rapist kit di daytoy. Gura man ta i-message ko, hoy kung sino ka man. Ang kan ag-friend request kanyak. Na truma ak dito pa na group pam. Anak pa ilangan nakatulog kaslakon nga babang bangungot kanyam. Bullshit ka. Goodbye. Black. Raraman. Ano na? Ni, abay, isang sangit ka? Di ka chat ko manong scammer gayam. Tapos di profile picture na. Amat gayam nga isuna. Tapos, dinirupa na kasla na itupak nga kalabasa. Pag ninupos na kon, kitawan pa iti gayam ko. Awanan mabaakan na kon manong. Kat adya may sangay nga friend request mo, nangyari? Adya in black ko. Oh. Pa-humble effect lang gayam. Kas ano kinapangit di profile na. Kasi mat gayam kinagwapo na. Anak mat gayam tibak nang. Nga mamom in the first place, grabe ti pagka-judgmental mo. Gungunam. Amom dita Facebook kami, nadadjek ko na nga, it's not what it seems. Ang gamin nga amin nga makitkitam dita Facebook, agpaiso. Ado ati agpangpanggap dita Facebook, agpangpanggap da nga tao, ngam ti ugali da, animal. No sinutik ko nam nga marigrigat, isupay gayam iti baknang, low profile da lang, handang agpasikat. Apay no siyak ti baknang, apay ipakita kaya amin nga usar ko. Awan kas lang i-will welcome ko dagi agtatakaw. Tapos tirigat na kanyang nga ambisyusa. Nakitam lang guwapo, lovable, nasingpet, urehaan mo nga talaga nga namam mo. Tapos no agropropapiman nga banyas, i-judge mo nga dagos, ibagang nga manyak. Manuti tawon mo, isong na aging ganat ta, single ka, tanapili ka. Pero may nga nakangat nga to ti standard mo. Agkulbutan tamatris mo ti kapipili. Nga maguray ka dati irito kanyam. Daytoy barkadak, nasingput, nagagat, professional. Ngam siyempre, agam amo kayo pa'y umuna. Nagwapo ba? Gwapo pa'y lang ti damagan na.